Hallelujah. Into ohwehwe ade a ebesum Yesu Kristo boa. Ebemu who say the oyema no Nani aso. Amen. Praise God. Hallelujah. Into the now wo ne say offer this alabaster box of ointment. Well, Jew Muno, the price of ointment of alabaster is 300 denarii. Amen. Praise God. Hallelujah. So 300 denarii no, and also treat say denarii ahasa. Denarii ahasa no. Na the biggest price ointment I must say lavender beer or no. Ni boy dancing. Amen. But man answer. One show. Baby. And of 5 because didn't ya na Yesu aye bia man. Amen. Na Yesu aye bia man of 5 say or the ko kire nani so. Enti bra obo enwu no egu Yesu Kristo trimeba na odi ni tiri pepa no. Ena asuafo na say nipa oni won wo fie ho no. E ka say say Yesu nim nipa ko a nipa we ya pa. Ko mane mo enwu ni na ase. Ko mane mo enwu ni na ase. Hey, akobai wona wonim ni anyame ayama. Amen. Fi wa kume dana si fi wa kume anope wa so yina ye free wa kumem oni humeyo dana si free wa kumem ebusie imu wa ye usika sami imu wa ye bia mane buso. Ye Yesu nim sa obey ya. And I Yesu say here, Simon minim sa obey. Praise God. You know the ka. Na ba ko de ne kese. E na ba ko de ne ketwa. But wo hwe ya wonya ntua no. Wo de wonyina ka chewo. Amen. And wo bi say wo mo mienu no. Why na be do skani ba no. And wo say ni o de kese che no no. Praise God. Hallelujah. O ka che Simon say me ba wo fie ha. What friends you cry or home now? Ni obey ye nyina wantimi anye bia ma. But the ode kesia cheno no. Ode kesia ni ode kuma so ateno no. Ode kitwe bi. Na sa obey wa kire nani so de mi ewurade ma ya ma. Na ne oye o ya ma me sie da. Na me ka cho say yewo nanu ye free epu be ya nipa kasa nyina say ye no nipa cho ewurade amane ma esesama. Amen. Na ni so ben na wo ya na wo be kire. Amen. Praise God. Hallelujah. Ani so ben na wo be kire. Ya de hia no e kire ye boni aye. Boni aye. But this Mary was very grateful. Na owa yiyi owa asida. Hallelujah. Owon kaye. Praise God. Hallelujah. Enti wo won kaye. Enye se wo da sori eno ano. There be o. Anasa wo dwine se ayobi na ma ade chi me. Ayobi na ma mi didi ye. Afi nyanyame a. Anka me ne me yire ne me ma. Jesus. Anka bia da ye. Asem bi ato me. Se nyanyame a. Anka me kwa ban kuku. Asem bi ato me. Nyanyame anka me so yesie me. And what is your ointment? The alabaster ointment. What dear wa he? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ebi tire ni so, but nya ni so efi wa akumem.
enya ni so efi akomam ti se Cain e Abel awurade so me ba for ya ono ba akoko kofa aduane a ya bubo mu ntokuro no enu bi sa asida ni bi ena obese wo kira na ya bi o enti wo kira yen se oka ungrateful a oka se boni aya o se sa nipa no oni atenka he has not a feeling or showing gratitude that person no oni atenka e wo de obi aya ma ono Amen. Praise God. Hallelujah. Now if you will see oye ungrateful hears oye obi a this sama wo kan nyina no no fufu kakra we ya twama mi ti dai ade kitwa bi a wa ya ade kitwa bi a wo ya nti dai no ade a wo ya he's ungrateful hears you feel mo beg nyina enye ni a owo do owo atenka so obi a ye bi ama no media no pay radio isu amiti nyame asema me kai e nkrofo bi na bo am amen na bo amen amen me got da kwa atenchen e na o kire mi Kristo amen praise God hallelujah o kire mi nyame kwan amen inti ahaya metimi abeduba radio so ma wiase nyina ti ete won kan no yobi my appreciation goes to Eda G.A. Kwati enye na me be kama kasa praise God Hallelujah. me na betintim ho Church of Pentecost mu no e wa kanie mu no eya da festus adumo amen ena kire yen se kwasi ye ni sei ni ya ye ni sei amen hallelujah. Hallelujah. And we can say, "Eda, we betimi ahwa so." Enke nipa amahwe wo so atete wo nyame afa me so atete wo no nka wonya. There be o. Enya wo na anka wonya. Amen. Me abrabomu no, abrabomu no. Me ma me no na kire se ko yes store boy. Amen. Praise God. Hallelujah. And odi me fa brother Kwame Ambonsa no so. Amen. Ene enim ko ma da kwate. Ene o kire me dwadie. Anka me nru ba bia medu. There be o. Church of Pentecost na tete me. Amen. What do you say? Yesu di mu. Woman na tete me kire me nyame kwan. Amen. Praise God. Hallelujah. Biani amana dia amane meskua sika kosukua etia school fees ya but it shows ungratefulness Jesus achire boni aye not a single day but me ka chere ku se da me da wase na nansi ahu kira bei me ti se fie we mu kro mu ndidi na so ye de o twa aduane ma ye di oba bi ni hu nyina asom ne kunu aware pa metimi aware free me yere praise God hallelujah if say yansu munu ne abrabo nye praise God hallelujah and not a single day with me ka chere ne say ma ware wanu me ho praise God hallelujah so sheka na with the man when no nya kase no so ka tantan we ya the man me kan ye no enu nti ka we ya the man me kan no o taxi se odi ayi ga fa ba ye adwuma e wa henkan FM ha na one day se wo ko BBC a se wo condemn odi ahenkan wo nipa bone ave mami church ungratefulness ni Mary ya ono e ma so Yesu no o se o mo ye ungrateful no o se o ye sharper one nam than a serpent tooth o se one na wo ye boni aya no awo kika wanu ye nam e se wo se praise God hallelujah and I'll be very grateful amen praise God hallelujah amam benifo bebre aba if you Kwame Nkrumah breso Ghana for say Kwame Nkrumah yanimu a anka kosombo no wo de ya America Miami ya no me
a champion no me ba ya beduru John Mahama so ni obeye bia ni e di bonia ye enche na do dan kwakufuado watua Ghana fo nyina please doesn't show ungratefulness. He show a gratitude to Jesus Christ. Amen. He break alabaster box of ointment. Amen. Praise God. Hallelujah. Unim ni ya do the month of October. Unmo bre wom. Unmo bre wom. Ekoma wom. Amane wom. Yare wom. Ah? It is a wo nyame abo. Now you are in the month of October. I will come November, December. Yes. Why don't you show appreciation? Me say, a bedu afia we you be more for real. Even 5 cities I will not sorry for you. So for bomb by a man on channel even ice water because he's ungrateful and he's sharper than a serpent too. Yes. Or your boniaya and he's ungrateful years. Okay, can some of your boniaya dano yari na pa ono and your papa now you no. Ghana for any we see nyame boniaya. Na wo yi onuanom ho boniaya. Hwe kan verse 4 no. John chapter 12 verse 4 no. Oba nwunu wie ye no. So wie ya mame nkan. Oba nwunu wie no. Eno go for say adese ye be ni. Age ton ma hiafo a. Age ye. Ndi so bia ye bibia manyame a na obi su gina kire. No bu na bem. Obi ye bibi ema ne man ema ni nua bia. No obi su gina bonten. Na o say de nipa ne ye no. Ade tande we na ye dey. Me say there be oh ya soro ho no. Light na dem bo ho no. Ya bo na branche bi jama light we nso de bo we dey. E baba be wia. Ono na ju obetwem no. A obenante a obeko free no. Ono so de enahi. The ungrateful spirit. Bonia yesunsuma. Ewura nemayimu. Di obi aye bia ye obi ahi. Di obi aye bia ye obi tan. Esa bonia ye nti. Na gadi obi ye. Se ade we ya me ye na boa ye nyina. Eganya aseda. Mary saw that. No dear. Otre ni so say Yesu wo ehefa obeko ho na woni Bethania eti na no officer all refer say Mary from Bethania or Bethany. Mary from Bethany. She came to Jesus Christ to break her alabaster box of ointment. Mary from Bethany is a far place from where Jesus was. Egwanwa that's the baby. Yes, Christ one. Or Simon Quatani ni fie. But Mary walk in distance. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. One say, Dano, oh, hochire wona obi bua no. I do as that there also we hokra kwa no wa. Min ko hobi. Asofo do baby a no obi di ni problem abrel. Be dia man sa na problem na solve. Solve a that no sister bi me already was be money din. Nyame fa ye so yade bi man pa na go bewu. Na ne hoto no wie ye no. Na ye serious. Hospital here where her baby. Na akase wo kana ni aguso. But ye bompa ye. Nyame ma ya hode bonsu gusu ma na ofi niema. Na ne hoto no de kodam ne me here call ne nchese ye kohwe no. Na ebusan se na edi ne si ya ma bankwam. Wonu maso kan. Say on the doctor bi no nya no na doctor no. Oh yeah, you know. My God. On the nyame mpwase. Jesus Christ. On kase nyame adom. Fe dey your doctor bi. It's not doctor sakono susa na kase obi. Isa say odie no nyam. Ebe mawurade. Ebe mawurade kase. So fu nyame fa so no. Na odoche. Because the one praise God. Hallelujah. Ebi see your Bible no John chapter Luke chapter 17 verse 12. Once akwatafo du bi yankan. And I'm perceived afraid for no from more. Akwatafo du bi eko Yesu nchen. Amukura mporo ntimi amen Yesu because Jew mu no
we are kwatania many pem. It is this enipa to no now they are far from actually. But omuti Yesu nka no omutie tiem. Ana Yesu mo ba on chan. Ana o say mo fam ho nkwokyere asofo. Bible so mo kọ no kwam. Ana enipa du ni nyina omo sane om. Enti ansi Yesu anim ni de anya Yesu a. Praise God. Hallelujah. Can Luke chapter 17 verse number 12. Ansi wo Yesu anim na omo kwata na nkọ ne de anya Yesu a. But nipa baako pe kwatani baako anu wum no okai say no if bra papa ne kasa ye no me free na nimu beduru ha no na me de me kwata ne koi enti me de am go back na me de maseda akoma no. Praise God. Hallelujah. Na ni say da bi ensi wonanim ensi wonanim ni de adenti na say time to mo de am koi but baako ni de oba Yesu nchai. And over catch Jesus say, "Rather Masidani, oh, Masidani, Masidani, near why young mammy." Now, yes, we said, "Now, wouldn't the animal crown away?" Or some of your mamma. Now, yes, we said, "Or the body at you." Amen. Call Yarene maybe. Amen. But Uncle for no message, Yaquatan. Ombeshia. Indeed, a soft will be a bumpire man. And the baby my or papa. It be a chair, a son of breakthrough. It is some microphone with your few. Kai wom. Dio my year, Omudim bom moda. Debbie. Mom dinda. And obey me chow say, we will be a. Why ye now when you sha a radical shirao. Amen. Once a young bon, a dear bako babuma, or pepper and say, or see a dear name. Young father, Aseda. Mano. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Or since a papa see your bonisio, young fast mano. Praise God. Hallelujah. I finish query, I know, baby, I assume say, me make a say, I am a year. Amen. Hey, I'm afraid. Oh, my money to your school fees. Jesus. Uma mine tia house. Uma mine nu aduane ma. Amen. Aya danase. Amen. Say mama me da was. Amen. Anka me so metimi aka wo mu Aw. But wo bra. Yesu di mu. Enti me da wase. But akoda bi ye wi a na o de be yi adane ma me ase. Aw. Na o de boni aye. Ada ne papa ase. Na wa yi won ato entotwene. Mere Wanyasa. Debbie. Mera anyasa. Now homoni wonimu. But that what they say Jesus Christo e was Simon kwataniri fie no. Oko. But one go with empty hand. Debbie. She goes with something. Amen. A precious ointment. Amen. The alabaster box. Yes. And your boxer. Now dear woman board day. Amen. Then she break it unto the feet of Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now I nyane keke. O san sum kan. Amen. O di ni three pie. Amen. Praise God. Hallelujah. Ghana ma Yesu di mu. Nyame me. Yesu Mama di mu. yentre ni so. Amen. Ni so. Amen. Na bonia ye ne dos. Amen. Obi si ene sofo we nya we na ye ba ko no bompa ye ma oda o. Yesu di mu. Wa mo bia ma oda. Obi ma. Ni ene wanya na wo se o ye na ye. But sofo na wo se. Na o dada. Wa bo bia ma oda o. Bia ma. O ko jira ho di adanse na ye fragadama na. Jesus. My God. Na ye fragadama na anansa na ye papa na woka. Enti ma me bi so say sofo na wanya no otina won sanse no. Hey. Nka se sofo enso nye. Asori na ye di ka call ye no. Salvation ni presby mu no. Enti ye nkyere ye ni so. Ye be kire. Woman that two foundation no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mary ekire eni so. Emma Jesus Christ. O kire na ni so. Sa de na jira. Ajire fi nyame mem. Ajire fi nyame mem. Opa abo obi onim bibia ye. Na ohunu ye. Yeah. E o me sua dwuma yi. Obi okra ho no ma o sua dwuma pon ne ho awie. Ne master no. Ma pon me ho ntimi nya odan. On fa ho mpo no achia oda kokora. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ma pon me ho awie no menya ne den.
on chire ni so but wo ma chire ni so da bia no omokoso Amen. praise God Hallelujah. and obey the awurade de suma mi ni bring your alabaster box of ointment wonwu hwam a ne boden and obey bia wonni hwam sa but wo bibi hwa sorry a wo ko won chire ni so asori ya na am wo ye yie but wo ko akonwa bi so ne na ebu but dem fa wo no was shut dosu bebre yeah brother sister Jaya wo dwene say asori ya me be nyame ehira me praise be matter the salvation king of grace Pentecost na wo call ye no enti Pentecost wonum bi ewa ye na nsa mi kan social media ube no bi di sike sia sodan no de acha sorry soja ni bi ne na kra me kan bi. This is what Jesus ope when they would pay say nyame dum obi a nipa no be kire ani so praise God Hallelujah. but o ma sorry akwa bi a no kwa sorry a nyame shira no oba sorry a ita so be kire ani so no oba na sorry no time pa wo 10 minutes be no de no watch kire obe ho ahwim no ko Moteana mo sebre. You are ungrateful. Tamu na waduma nya no. Na watia so them. Now ya kasa all night Baba. But we ye no fe de ya sebre. Ebre ni ya sam obi so wa hu kire mu. Inji ordinary time sa no kra ne ma. Na de ko kra ne ma na ne ma no be born ka. Fi wa sa basero. Ya wo ye bi nyame hwo. Nyame hwo. Afi de Abrante de basori a on her time bi or pe breakthrough madam for case mo kire mi wo se wo bompa ye no boy Amfa. Enipa ye yi ana ne wura fi How? Anobey Everybody see me ka wadwene. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, bra, we are in the harvest time. Yes. What kind of me? Amen. Coco kratie. Coco na udi ano no to nso gu so. Dabi o. Enti budget na wo ye ni nyame die wom. Nyame die wom. Ni die wom ana. Ni die wom. Mercy for mo fo dan tin. Ba mo ntenhwe. Dabi. Mo ya budget a nyame die wom. Ne obeye be kan nyame. Nyame se di obeye ye. Baby ye be kan hini ho asem bi ye be kan ni din. Kai ni din. Praise God. Hallelujah. Ye be wo fi asase so. But ye be cow. Wow. In here. Amen. Praise God. Hallelujah. Make me ye bibia bi. But se wan nye nia eye nkaya. Wa breku. Brother me se wa breku. Na bisa wo se bira wo enkwan. Dien ena wa ye wo nyame animu a ye de be cow. En wa ye bi wo man wa ya ade. Wa ya ade but say no nche. Ni o ye wo nyame animu no. Ewo ho da bia. And be stop that ungratefulness. Bonia and show gratitude. Amen. Gratitude. Abrofo wo. The oye ne say me ni oba ba kria nami oye biribia me ni bibia me de be ma no kra e say me ma oba ba hu say oba ba wa ya ade. Amen. Nyame nshira wo. Amen. And it boosts her morale say she will do more. Yes. What just say? Na say me wo bibi na me de kan ho gria ne wa bodam. We cry. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And this is how yakoso a ye bibia ye no enye yi. So say mo adwuma wura wa bre no me wa am say awurade brabranti abranti nya nanka ne kroma abo ayete se buruchire. But who is going to appreciate ni awoni mu no? Why na elbo na baso say awurade bo abranti. Enya ho ya. Enya de dase. Enya beye enya de dase. The way you tell me say any power the oye kro chira na nke ye de da no the background. Oh, you tram is dim. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Enya nim guase any e beti chira to so. Say the beye a ontimi nya bi. Ontimi mpeja. But the nyame chira no de wo chira. Praise God. Hallelujah. In the sanye me ena ama ya kachi say a Christopher any of mine. Kwasi Asante a wo ye me ba. Adiketua bia o master dia nka be yama mo wani so. Amen.
Praise God. Hallelujah. We are me banting and me catch no. Amen. Kwakun kruma we are me ba. Opoku we are me ba. Some master show any gratitude, mama. And I say, oh mama, be you show gratitude to him. Say, master, ya dawase. Amen. Nanka me what takurase. Say takurase na ofi. And I go aso. Takurase na namo. Takurase. Say nye radio ya. Ka wane be hu say metimi aye wo mo be bu no friends say. Say bebu na no aka. Ububa tebe. Kami metimi ebubi. Ukra na umpe kasasa. But wama usua kasa. Amen. Show gratitude. And stop that ungratefulness. Enipa ye edi tue nipa papa ka. Amen. Enu ntina ebi mu ho a o se papa de nye biem. But Bible says ya mere papa ho a ye betwa ho ebetwa so aba. Anoba nyame nhira o. Amen. Na on count. Amen. Amen. Now give your alabaster box of ointment. Amen. Hallelujah. Amen. Now tree brasori fi ho. Amen. Ya obre be chiri chirim bibre. Amen. Amao nyame nhira o. Amen. Amen. Bring your Alabaster alabaster box of ointment. ointment. Show appreciation. Yes. Be grateful. Yes, Sudimu. Se obi ye bibi mawa. Na wa kire ani so. Amen. Ano pe papa nyame won hira o. Amen. On se debia na ana ye taka se ewo na otwe bia ne nyankopon fa so e de bedum ye. Nyame na de cheme. Nyame won hira o. Amen. Other for unsu mre ni obetimi so abodram 0201 944 485 0554 820 910. Ano pay asem na etia wa. Akokra mi refi ona bu kwasi akwa ebedi MP no. Oye nipa doye me nim ho me wo ho. Oye nipa doye me binum besia interest kra onye. But no ye. Oye health Me insurance. wana me hwe binum teams. Hey. This is ungratefulness. Ungratefulness. Ona bu kwasi akwa. Kwetunum. Mwa mo dia boa. Ankrofo. But me tiwa na me hwe bi kasa. Me say yeah, urade husam grofo emobo. Kasasa. Chewe ni shawate. Chewe ni sho. Na numu ena urade be boa ho. Amen. Come me refie no. Akwa bi na me ne call public speech. Okasa asa owie no ko translate say akana semba ako. Eno bi na mai. Hey. Eti asem ni nanu yase so wani so anase bia kire wani so obi ye bibi mawa na wadanase se anopese kasi ye dwedwe ma adaje bebo yen eti anope unsu usie yen ai nyame aye bia ma won se ye dosun impo sa abosumi aye wura mu yen penya enya ne sa o nyame aye bi ama wahu then o kache trade ampo nyankopon anopai number no 0554820910 and 0201944485 anopai lines no jame nanso ni na mu no mumfo na mumbunra mu na also be show o gratitude adumura on the show nyina ye so pepe sanya na adum na kiem. Amen. The patch within baby because free. Yo, so anyway, what you know about so bad to that bad man. Bad man. The mega every Sunday see na papa no my no more years na papa mano. Let me kill ya me hope me come. I don't know the money by your force na papa ma. You can say papa ma ba. After you be shirano e hwie buba. Amen. E hwie buba papa na ku pon shira papa. What has to be a big one now as Anna Gano Bunia Yampa. Then your Bible cry town. Was it insurance to crowd or dear crashing with Bia? Wahumana atomu, Wahumana to way a bad man. And a person who bet me do the Abba 0554820910 0201 944 485. And a pay and some mood into a room kakra. Eti usi ye mas ma bese mienu bi na nso beken ho na nso so o de alabaster
box of ONTMENT so aba adumra Obehe sumana boss. amen me pacho bibi pusumpim ni ana yacho ano pe papa kasa Yo, ready papa kasa. Ibi ase. Se obi bi mawa. Se we dey. udanasi Sa. Chance asida ehunhia. Amen. Papa ka zembi o se Emra Jesus osan akwatako dumi. Ba kupte eni tumi ko no. We dey. Okodana. Njobusa se enkun na aka no. Chance Jesus Christ uhia asida. Amen. Indeed, Papa, I don't say what I Amen. I mean, I'm sure. Amen. And then I pump for our new bar, and then I saw a Amen. also yadawasi onzu betimi so aboremo ayo yema asima bese mienu bi 0554820910 and 0201944485 ayo wie na ya lanchi edwumedie no adura. Oh, wait, dear, Mufancha, me carry in a sign. Yam the quarter for my father. Bad man. I need to Amen. And as a papa, you have never nothing. We would one kata. Amen. We would do. Now, Miss Naka take you for say. When I have friend, Papa Yami Slow, and the Papa Sim. Woman in Chia from your Panyajima. Now, who says that to me, you turn what I am time. Papa Suman, only a bro. Woman in Chia, who passed in your Panyajima. The Papa Yami Slow, Papa, and the Madame Nam or Sonomono. Amen. Madame, Mr. Ultimate follow them with you, Aqua Solid. Amen. Bad man. Amen. Amen. Etina papa kasa o. Osi impo adwuma suya. She obi atumi di ne nimdie amawo. Se wapon ho awie. Tu hu no kura, unse bi kura hu obi a onchia obi. Onchabi. Ohu onya fitin ya hu se ne madam ba na se na yi ba na. No abo nwurem. Papa ba bi afa. Hey. NT 0554820910 yenhwesi betimenya bese mienu bia na ye da prepare chiri 0201944485 na wonso beka ye ho anopai papa ene yakasa papa ne yakasa womse lines no animu aye de nenso forsoa na pimuremu wo ai bubo forsoa na pimuremu wonso na fa wayeye wasida na wonso beka ye ho ofidwemu ha eti papa line he yemfa no nanka me ma room kakra adumura Obaha enso me de hye odin bebe ka se free ba so me ka se fi man so ye frɛ me oba fia ana pe papa ma ye nsira Amen. na kama no ma fa papa Amen. esan se obi ye bi ma na wanyi na ya na wo ye boni aye Amen. inde medika benyame ase ana pe konse so pa wa hwɛ ye ti afi ase bepum enede musumi du kura esi mu bepum ne eye na domara kake Amen. enti me sira erade na nyina Amen. na ye wo manu mu dai Amen. erade bu na me kra be ho afo no ho Amen. ahobrate fo bete Amen. na won ni mo baguse Amen. Amen. Oh, wantimi anyina so. Eti papa yentra so do be wura bia na yemfa lanchi dwumadie no omguso mo primbem adumura oh debe adumura Adum ti oba yen so piao anopai yo medinde asare bo se ba me ka se free achim kusi ne anopai papa edana se na mi sha no onye ne kase pa Amen. bizo manye futusem kase na unu se bi eboni ayese no papa kan na pepe bi eboni ayo dize mi fan ko bi ami amire papa da mi yan se on tie ko tie bien ko be mi de pa papa no se be 2010 mo me mano ka kakra be se 7 million this year 7 so veni jamine ne kaza no papa je mi zo big up money Oh.
What's the media? If you are doing more, Nancy got a catch me there. Mr. Aqua from the near the man being sent come. Top money and so no. Top money is any gap. Where do be I saw Tana Cano? Papa. Wow, some minutes here. Near my way be Nema, any pentimia more. And he said, Ukunu Abomodia Mosca. And found to be. What I say, Obi chop money. Who dear nona coso, but do out the aseda. Ene osompa ewo montemno ebi be ba be kan Amen. Nti se ma me no ne nipa tesa no omuntisa emwa Amen. obi awo na ho odin wo wiase obi kura betimi ama na yire 1 million but untimi nka say obi a short esca it's very ungrateful talk eye bonia ye kasa enhye nkuran but for born che no na chere no Amen. na this time no ebi wo ha manani a eburo chop money there so What's it chop money? So Nipa e bonia ye. Bonia yo Nipa e bonia ye dodo. nti so no ba wait na obetima ye bebi ama no Uhia de but na. obebi etimi abre ne ho ase ada ni ku ase asa ano doctor wa se beje no ye wo so na da ni kaki edan we dey What me atiti ni nsem atiti ni nsem am 7 million. Yes. Ka say chop money. o se chop we money chop money. do be ka chose na we o ye na ye dey o beifo because oh yes say o kasa no dey we beifo Papa so many abawe. Yemfa we na. Adumura. So, Me dey say ba jodi me be ka say free. watch me the na man say abo. Ana pay papa ka say. Ano pay so papa nyame nsa papa. Amen. Se da bia ne nie nyame e wona wode mayen. Nyame wonya ne kese. Amen. Sabi na bi na o ko na wefo animu a wo bi fufo de man so o family yen. Amen. Ye fan tutu ya na mo won ya blabum. Appreciation de eye papa. Amen. So bi ye bibi man na se wo show appreciation man na eye enmonyam sekese. Se nsole ko e dem kura na yi timi be si wo se ne de ye show appreciation de amaya so for ya kan difuo. Ndi se wuku ana wo ba ana wunye bi ye bibi ma wo na wo show appreciation man na nyame so afa so asira. Ye nim ene papa so ama ye hu. Nyame wonya ne kese. Wo nsira ne pa. Amen. Yedanasi. Appreciation. yenko so Papa. e kwa me ne na Papa. me kan sana wa ma me kwan na ma me lunch O de my fa we last one na de yi. Say e ma be say my enum bi. We betu da lunch. Adumura. Obehwe yen so. E pa chodi me be ka say free. Yo your friend bra Kwasi anya me ka say fi Same. Anope papa ka say. Anope papa akasa ma me ne pa. Papa say edu Kwasi da na me ko asoro won kansa na mo wa me kansa. be anso kansa ne na tie Na say na parliament je papa no kwase me menko. Wow. Na kokra say me tie papa. The papa say mo be kan bia on ne ba na ayo tawe preaching. It's mo be kan bia ma me mu you true. Amen. Asoro we wan kwa wa yo. Amen. We say wan fun bia wa yo because of omo kan kre. Nyame asem so eti papa nyame tiri mu pa. Amen. Enti papa no so I dey intend ya meta afa ni quotation bi tari mi so ko ya sorry. Amen. Shira no. On ye na kese. Amen. On ni fi bi o on man ye kese pa. Amen. Baba da shi papa. Amen mati Then me am spiritual father. amen Nyame show. Ebiani o. On say wa ma de mpa anje so. Debi. E na Wa show akire o. because sanya me same way no ntanya Tabida. what I say this is a gratitude papa when so chire o and o shemi nkuran say Yere wo. say duru Kwasi ada ahomache Ne sa untimi makra. me bra pa anti edura ahomache na mbe sorry am eduma we dey ya me a say me da into obema ma ye more what do I say yes So also wentie wa onko. Onko. Inti na just won so say Kwasi ada 3 o'clock na 3:30 na obesola ye nyamesem na wo say obi betie me. do mienu na me te bible do mienu ankofo ada na me te bible because me yeah up and down sa anti me mpaduane nso a wo no amanipa emme into 12 na me te ho na me yeah research sa na makoda be 1 hour na ma sorry
nti sɛ woba no obi egyina kyerɛ sɛ ne nyamsɛm wɔ ka we na yɛ den onye bɛyifo na me ka asɛm akyerɛ wo sɛ ti abebere nim sɛ bɛyie ɔmo nim sɛ ɛyɛ deɛ sɔ kɔkɔɔ no obi mfrɛ radio so nkyerɛ me the last time ohu bɛyie asɔ kɔkɔɔ ɛnyɛ saa ɛne yɛ ni su ɛwɔ yɛ mu no ɛna kyerɛ bɛyie abɛyifo enti bɛyie attribute ne ni yɛ baako ɛyɛ bonia yɛ enti obi a bɛtɛ hu so obonia bɛ ɔyɛ bɛyifo yes ndu ni ma asesa ay bɛyifo yes bɛyie na attribute baako ɛyɛ bonia yɛ ne nkora bata ne bi no what I say into obi adeɛ nya and also say bɛyifo nko na adeɛ nya ne fɛ adeɛ nya ne fɛ ɛno ɛyɛ dɛ nya bonia yɛ into obi nti mama yɛ appreciate yɛ ho obi na address wontimi ntobi ɛna wa address sister yɛ atade yɛ fɛ yɛ pam grab yɛ sɛ ayɛ ntonto wo bɛyifo ntia ebimpa ana woni binti na wɔyɛ saa no ɛnu asɛm no onya sɛ ankonya nso ankɛhyɛ no ka wono nso ɛhyɛ no ɔno de ɔhyɛ yɛn kasa ɛfɛ what I say nyamesema me tia me kan unse ɛya homa ɛya you know ankwatra bible school me ba mpacho me gusrewa bible no you de amaye wo ni ntiase ko pa ankwatra bible school wo be ba to anansesem me ni sofo bi nante book bia ye de sua bible bi obi ba obegira pulpit mo timi preach me ko no am ah na books we nyina papa we duru onko ba bia ye ne ehwew but wo timi sua and wa be chechire mu akere yen but obi so ye de ama na ordinary bompe na nyame ye intasam kire no enti papa bring your box of Alaba. Me are having ONTMENT. I always have my alabaster box of ONTMENT to everybody. Me what alabaster box and board day be so be our name me. Huh? Say the only papa yeah. As I say me born abasu be amebo. Me krebi me krebi make say why yard. And also the seven one yard and so anamaka. It is outside the norm say na. So no me change. Eti na papa fe ewura man dwumadia this week. Na what nyina no ya sorry no ya won hyehyɛ. What I say? Boso bi mi ensam bia odwumadia yedi. Nti fi January ya kyerekom. Ewie ye wo hobi. And middle of the month no and also ye mpai bokese. Yeah, moon year this celebrate here 4 years. Into we aka 3 months to the end of the year. Into no, ye one pie box here. Amen. I free ochena homachi. Ochena ahomachi. Amen. 4:30 no siane apon. Na okoye wadwuma. E chena homachi. Ene ye hye en program na se. Na nwumre dwoada no. Na ya hye nwumre die na se. Nwumre die no 6:30 to 8. Amen. Na yapon. Na ukwa branda saa. Ukwa da de yankwa ahomache. Ye beba no pampaibo. Said ye ne ukwa da no. Anopa no nwotwe etu nondu. Ukwa da we ye nondu. Enye 11. Nondu na yapon. Amen. Na yawada saa. Efiada all night. Ye ba no pa na enwebe all night. Miminda yebekwa asori memenda no ahomachi nim but enumere no Sunday school fu awrade do amaye no omo na ejira yen nim aya sori kese edimpa ibonim kese pa yes na ye de abompaye ewura afi no bosumienu aka no esere awrade so hu yemo bomfa ye nwuram na afi Kwasi ada na ye wie no eye ne na awotwe no eye joint service kese anyame adom sorry odi amaye bremensi kuma asena rabo abo odan anomase vision womu nyina basene ne aye joint service kese ne ya pa yen district women's movement amen ano adum rama ye bo abrabotene ne amerade so guy no ya pa wontoma se nyame adom amaye asori vision kan ho enso amen asori nso no e wo say ye kekan ye ho bom ne ye ade bom ti maku no Kwasi ada ne ye pa wontuma oba bia fanafade na de fita de aba ye hye nyame anu nyam amen ne bia ne de ahyempanimfo a
erade do amaye no ye de asho sa Amen. na program no no enyom simple unse a program bi enyom ka Simple. oh do ye anwa do hallelujah Oh, do ye. Wada ko si Kwasi ada no masa wa mabia wayo ho bebia ukọ asori o beka ye ho Amen. na nyame ye nyane kase ye nche ye ni so won se waboa ye ama wo de do the last part ni do ne ya nwa wado Amen. nyame ni do ya wado odi ahenka mister oba begina konya Amen. Entino na baby a ye di si no anopai obia momodem ene ye radio ministry day Amen. radio ya ye kan no ene na ye bo afore Jesus. e wo ya sorim ne de abeboa sika ye tua wa ha nti presade de bi oteme nka no enye so okwe obema ne nkrofo yi won yem na dwada wa send this kana makwa kunkrum Africa no de abetua kama Amen. nyame ya doma ye wonder sene obema ye kwan ne atia Mutamasu. okay and bye bye you wonder sene bye Nanya fata bia ye fata eya tumara kwa odia tiye je anya sabia yeso anya fata bia ye fata nyamya tumara kwa eya tumara Marakwa Sami Yamiaduwe now the Timmy Queen and your Savia Miss oh Nanya Fata Biami Fata Yamiadu Marakwa Nadia Timmy Queen yeah and your Savia Miss Enti ya sorry sweetie na ye kotwa so wachire ho the first service na gugu ya sorry so na menko bibia ho enya sabia yes enya ya baba bio enya ya sika bio Sabia na yaso yentia bibiaro yenya bibia ma papa na tomo cha ya tumi koni ya tumi ba ya timkwa o mai muimina mari bianca ya mi atu
Somebody been kawa. Bino. Ya papa bi. Ya na ya wose wo ka papa bi a wotsere wo na ko ba. Ya dum. Ya wo na papa bi a wo ko na wo na tu ti na ne pa che. Le ya ba ma bi a hu momro. To ya na basa. No we ya tu. Wo ya bra ya. Mai. Somebody been kaya ya. Will be
Ampanyabo trene treno Beye we be sadio mo Nyajidi wa unyamimo So beye we be sadie Nyajidi wa unyamimo So beye we be sadio Kiso chemani susa Apwante tieboso O nyanyabo trene treno Beye we be sadio mo Ampanyabo trene treno Beye we be sadio mo
me kwa. Ama mi fa mi penya mi pena makodi mi wawo. Shame kwa me faso mi re. Shame kwa na me faso. Shame kwa.
Identify your station. Ahinkai 93.3 FM station way there. Yeah, ya boss again. I am here. Akyem Asene Abuabo market. Mito Kobi, Mito Dene, Mito Nkatie, Mito Mamadu so flo kodo anam ya ba de. Dynamite Hamilton ye metie Abozege 93.3 cause swana usutie. I don't know me the Dina Entry Hamilton. Na mabetina odi ahenkan show Sweden na nim se be bia. Nti odi ahenkan yetio. Ye ofi. Na kom sa. Ye ofi. Na kom sa.
Yeah, guys. I said now about China for no. A serious papa China for no buya Kwasi by and paying for no so many correct. Assassin one of us say no. And you never say assassin. I will say we own the see the moye. Oh, you see? I saw like I manipulate as a means. Hey, on my baby. On my way, you say you be a young Mahama near good for the way on my way. You. That's a new beer on mine, and then I come so. I also a patriotic. They said they would say, they were not a wood in my present. One lie. I want to bet me and see a guy there. Some of funny been here, review. Or more like on my door, my come say yes, on my way, they be one.